Bula. Go minuni mereka-raki untuk terletak di warung Nambula FM, namun dua nesek. Nimbula, ayaw meli, nawati tiyo may mataniway, ando talita ka na warong Nambula FM. Ando to kami ono series wa Nambula FM, namun dua nesek isu. Ni sambula binakan lewi biti gonga lemon tahun ni lebemba. Ngango musim balen roko-roko untuk talita ka na warung Nambula FM. Bula FM, Number 2 NSR. Bula FM, number 2 NSR. Ni sambulu binaka. Se kwe ungo na Vakaleleka ni nonda itukutu kwe na mbungi endindai. Tini karu na bibi sawe sa mibu adhor na doni bibu tabulithi ni timi ni Fiji Airways Flying Fijians, John McKee, kina timi Minnesota, kina timi ni Uruguay, enengito libu ni pura-pura. Salamuriti unan ruka ni biti, maibe Australia, moni madhawa, kalau rekina mebo adhori e bunga na bibi sau, merau talangani radhengu kina, wakabinaka na leo ni timi, karabagai tabiti ko enengito ke Australia. E kuruseta na nonda panua na itukutuku ka bewa sia taumanta ena mon libliba membaleta na kena rawa ni ado endona tiko eba bala ena nonda panua dinna ni sa sol na beba ndi taki mai be prime minister ke na tambani tatangumaki ena nonda panua ni na sanga ni na ado endona ka ia elelebu era sanga ni barongoda undolongo ni buli era sanga ni ngoli korni buli ena singi kuwa baukino irna tamatakadaka e kuneni bunga talangana ben bisnisi era sanga ni ben garabi ni kuwa goe sanga ni ngai kapo ena kena ndau beauty ko sona vetu tu lasu ka be garere mai be so era ndo sanga tana materitu e didi tiku ni kuwa ena korni buli na be to primary school leve bana ndau ono sanga longo ni buli era ngole ni kuwa mai nandono ndolu ronan rau ni wili todo ko ni buli e tingoma talangana tambani tukutuku ni nonda bali walesi ni sang ni todo ko sarna i wili ni ngoni buli era ngole ki buli ni kuwa me bakata ki subo Muslim Primary School e nambua na be kaungo e baka bulenga ki nambulo boi labo e na nonda bonua i ne mai dhaba na singa ni kuwa e sang ni dona kayado o ni sabe baka ungeti na leo ni bonua mo ni do ka koni rawai baka rawa e na be tukutuku lasu endo be wasiaki ena mona liba. Nama kina tumbu ni baka tumbu bisnis ena nonda panua, wambimbi na kia na mua ndoni tiko na nonda mbula boi labo. Goe ndona beba kanda itaki e teurawa kasala mureta altinga na nona bisiuko na Prime Minister Borenga Bani Marama ki Australia. Sala ureme ikina na non rasa mbole na ndau bisnisi mi Australia karabaka takila na non rabia didi baka bisnisi biti. Sabarita talangana materi tu ni na baka muria na wale wale kede e baka ungeti merra mai didi baka bisnis kina e na nonda bonua oir na kia nandau dua nandau ni bisnisi e sa baka takila ki bembani marama ni bila kata me baka duria na bisnisi ni kia na tabulo di na tui ni waitui kan reti mai kina na wain roka sarato baka duria talangana materi tu e ndona programu e na mona liba merra baka takila kina nandau ni bisnisi na non baka ungeti merra ngaraba na titi baka bisnisi biti. Kina gitu, bakarita kana nona baka binibinaka nandau ni biwa tabulidi ni timi ni Engilandi o Eddie Jones ena nona sikobi ratoyani nandau ni biwa tabulidi ena eliu ni timi ni soka na Manchester United o Sir Alex Ferguson. Maitha bekiri na Vakaleleka ni nonda tukutuku na kena ikuri erana ni seman steseni na Radio Fiji 1 kina Bula FM ni bwading binaka. Bula na lang ko siya ba? Doon tayo wali rongo sirma ko na Radio Fiji na kasi. Bula, eu Veronica Melo toca. Do talibio na Radio Fiji 1 ando mai biti. Na vango merre telawa, go ngai tabua. Ando talita kana baronga na Radio Fiji 1 nando mai biti. Bula, go ngai no ke imba, ando talita wale na warong na Radio Fiji 1 ena do mai vit. Ina wale. Ano dango saniter kuati. Ando talita ka Vakalebu na warong na Radio Fiji 1 ena usori. Radio Fiji 1 nando mai viti.